Chefo, mumientie odue emra kyerese eye kwaku Kristo eye team legal husband kyerese enya asem ketoa one ewura esiedu nketia team legal wives muntie enframa na ebo no osono ekuru edwane na ntonton M0squito me say wo untimi nya president wa Ghana kiss it goodbye wo na ke wo ya campaign yeso ye tia wo untimi nya president wa Ghana da kote sauce o content se kote sauce si edu nketia kwa siasem sha chese Ghana wona Priscilla ne dia ana mo mpanyifo na moto na mudi nkwasi asem no anya fulu mpanyifo na moto mudi nkwasi asem no obi aba bebo mo chemso mo so ya mo fefa mo small girls obi aba bebo mo chemso na so jiminti sese na ka wo no yire tewo na obetimi akotwa afa ho no ase hunu na akwara ne se me yire wo kan no tum no mo jimi ampanyifo mo jimi a mo nwiniti no mo ya ne sese di akwara no kura betimi aba report abeji wajapade eso jiminti mo da so tewa agi atum ana panyimu bi te se PV ono ko nya panyiwo chimifo bibintwe bi te se PV dwantoa chimifo a waya no so tama da bia no ka asem tia ma wo so ma me wo yo ba kwasia PV dwantoa ba ha da ye dwantoa wo ye panyina wa chimie panyina ja wa ade wo ye kwasia na ka wo ti wono ka bo so ma me yo ba etidi etina asori a wo obi bia wo ye bia che sa ma de omunye nipa kwasia panyini Bema oni onye powerful no ono na da bi obeso osisi oba to feel powerful munti asema meka no Bema onye powerful naturally no ono na da bi ye ne say ohia oba osisi oba na no oba ni su ana odo oba ne fa kwa abone so a no aye powerful asebni na PV granto ade na eme yo papa wasi asem say wan kare o no oba ye na piu na ye be kono o de asi ehwe o de asi ehwe Charlie, me see protest never basso. Protest no na ke say yen twinchen yen say but ebe basso. Hey, Totoi. It's about to go down. Ghana police when you're ready. It's about to go down. It's about to go down. Demonstration, say. Ye be yo onye kire kese pa e wo man Ghana. Se muni PV dwantoa no. Obi wa picture on fama me. Say obi ani wa obedane Ghana asim bia kwasia man. Wa na ka to say Ghana ye odia. Mo dem wako twitwi politics mo na mo wiya Ghana sikasa mo na na mo be wiya na mo so ma beto aso na mo wiya etima fa ne se obi oti Ghana obi agimi meboa PV dwanto se wan mo fa ne se Ghana ho no obi agimi apart from wo sa akwa PV dwanto ho na nim nyansa asia panyini asa na obedi di mate kodidi wo maame atem wate ya ka so obi anyini no agimi a mo me nka o ana we afro na atem di ni twaso na da bi o ade bi obi ya nyansa wo me ba beka wati ya semu team legal wives me say e ma na no ya na se me ma ne de ya e ma fu ma no ade bia nyansa ni bi e ba beka ade just what you know you cannot understand like ade ntia now papa penyi sori ko city ayi radio so enya asem bia aka jimifo say we mu nyina your opinion leaders we mu nyina from so we mu empanyifo mu lead Ghana look at this that's will be the PV jantoa wasi asem say oh girls no ko nya adodo say na atimidi girls no unya adodo say na atimi enframa na ebo no PV jantoa me so ko hokoye dem obi beka say na edi ade e na kwaku Kristo wasa atwe ye ne ya papa esiedu nkatia chese watwe no asaba asem ni nyina se oba peti wa ebeka ne media so enra se eye ya maame akosha se wa efri Germany eba Ghana no yewra ose kwa me despite chese wo frɛ esiedu nkatia se wo sre na wo frɛ mpanyimfo no asese edu nkatia no e panyim ni dada enti wo mfa mpanyimfo nka no no mu nkofa a policefo chese security emu ya tight enkobo odobro ni ho ban ewo East Legon ho eno ena tiwa aba ka ne media so na chese no na ahye kwaku Kristo abufo se esiedu nkatia se udidi sansam na anima yanto aba ma wo so be president ye dia dulem antisa wo ye campaign no na team legal wife for so omo ye campaign etiawo etitwo ho kura PV dwanto wo so pe trend me see it go over you wo see omo trend o say dem trend kum chacha no
papa wo ba no wa ankra che say wo ba be kasa atim legal wife fo we wa ankra on o ma yese mobro empena so ni mobro o ma yese mobro o mu ba ni boom no ma to achew e ji so di ja e na pam wo mu we dia wa na request you mu so be ma back to back wa na ba be pa achew so o mu nya life e ma insas atemdie no e ye kun asem pe nipa onipa e na pe ne ho asem nipa te ahodwo ayempe e ji se ekotena amekom